Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Matijongni Paikri Sirkep Arni, West Karbi Anglong ahem Hamren Ahithi Kibialong, Idon Nirmol Roypu Akeng Sangahem Hemmekicho. Hamren Fire Brigade Department claim sai khiatum Hemmekicho Pualong Rabdudlu. Bon Sitame Hemmekicho Ahir Kangtang Rakajok Tebok Terai Aratatum Sitame Rabdun Hektetlu. Sang Pe Hai Huitame Hemarloke Doason Antame Micho Pontaisi Tekponlong. Dipu DPC ke asai hemalong JCCP atum seminar along isi hini ceparai alam lapen non ke wangji arni ke klem ponja puthak pherangke amai ingnipon JCCP pen mos 2.3 puthak krungching saitame kibi pon along ceparai pon puthak tame chethan pon Tiok lasan kali ilitum labangso sik schedule nang ke plan labangso tribal area nang ke plan ke up to timur dingpi. It has a long history of its own. La sik schedule law la penke la tribal area ke arni ke plan. La si non abangke sik schedule ilitum ka practice poma sik schedule abangke tumi expert atum ta pula it is in danger. It is not safe. La si sik schedule amajong se safe kali. Tribal area majong se safe kali bulote Ladakh ke do hill tribes proper atuman sitame Karbi Anglong Rengma Dimasa Uki Kopi mage do hala tumanga safe kar la silabangso ili tumhan methang han chepe jok nai bulote labangso sik schedule bang ka practice pe melong ye bang fan seklen ko la pen la 2.3 nang api kela ke council ki free Council ki free lo ahok pen ke 26 elective seat ta open kali jong se ilitum la non ilitum ninge dokde ilitum inolo pula so the Assam Autonomous District Constitution of District Council rules 1951 are things itame ala dakta la son na hok ke to gawe 6 schedule long sitame na hok paragraph na hok sub paragraph long sitame ke to gawe constitutional long sitame na hok article long sitame na hok clause long sitame la council ke open for all to get talk away donc c'est la non ke gopilona la so MOS long ke la 34 seat ke open busibulo la so 34 seat ke reserve pulo la ke ki dibi phanjalo atha ke impai chenlo puar lo bangke pur banglo bangke pa bangke donc c'est bangke pinina ke do lo pulote hala pu nominated bang trop dola bangkre trop 50 member a council long ke magic figure ke lage inkora trop la si bangkre trop ke duelo Ankang par ke bang trop ke lage ke jor ke nam da ke horse trading ka to biko la si jong si ilitum la bang so tribal area bo Karbi Anglong hills tribe proper to tribal area bo se safe nai kulote 6 schedule safe nai la si la so alam pensi niltum non Karbi Anglong arat long tampo la penke niltum ninje le thot lo MOS arjon thar lon mane nilitum ka khindi la so na palan kali Ladakh ajhak a close do hala huya close abang pan ke kopilo nilitum proune Royteke la penke dak ke do ana rat kitane proyed 2.3 itu clause KAC ami appeal korim emergency special session convene korim to discuss all this even in this seminar would be of immense help in removing misconception confusion about the provision of the 6th schedule to the Constitution of India. Secondly, we are grateful to all the participants. Also, we sincerely appreciate the contribution of all the constituents of the JCCPA in organizing this seminar smoothly and successfully. The consensus opinion of the speakers in the seminar is that 6th schedule to the Constitution of India is especially for the specially protected people of the specially specified areas. The existing 26 elective seats of the KAC are not open for all. As such, the proposition of making 10 elective seats of the KAC is against the very spirit of the 6th schedule, and Karbi, Rengma, Dimasa and other hill tribes proper of Karbi Anglong and West Karbi Anglong therefore should reject clause 2.3 of the MOS. The JSCCPA will try its level best to raise public awareness for molding strong public opinion against all the contentious clauses of the MOS.
We have feel all political and non-political organizations based in these particular hill areas and working for the interest of the hill tracts proper to join hands in mobilizing public support in removing the contentious clauses from the area. Non puthot JCCPA pen kedeng ponthuji labangso close 2.3 puthak radamai pimate cherok toktame kedo ponjia phan anparta laso ka chesong chunche tek labangso ke chesong ponthipji anparta hemprek tame chepalong ja phanabang rat chito nangji lapen Karbi arada tum sonsuria ki sunga pora hotame ka chesong pasan chomkrai saiselo lasi Khejutang political social organization chipupe pin pen ke chesong ponjia phansi la isi coordination ke keseng chotputa litson rongphar 24+ convener pherangkyang no thanpon ke damtang MOS2 lapen jasemen pet 6 lo puthak se timi seminar pado kono hala bang solong iltum ka chot phapon speaker do an lapen da Karbi Anglong hamphang song pen chenglong kapre tum ke thegiding tum thang jung pen ang chetong don tum dolo lapen Guwahati High Court pen sami senior advocate monasori nya ke hai alang tum chetong lo dimahasa pen chetong lo son break jam penang social organization ki claim tum na chetong lo adjustment pet alang tum tum kero da pajir yang tum lapen adjustment pen atumi seminar along nili tume hin pen la maso seminar do det pen la hai ching sai det chet 100 chimum det katto ko melam tum che parai det pen ili tum non puthotu gengkam ka jerom la bangke la bangso clause 2.3 puthak non mat all party social organization la bangso ratamai pi bang dak kaching bai neng hala banga kenang sot lapen la bangso chunche tik bang tum la bangso kache song angkung bang ditum la kursi deng konik pompo lapen dat semen pet ili tum non la bangso clause 2.3 jot li Karbi Anglong long ke non tang langnam pulata son surya ki sungsela punang kom chen lo si hala bangso pong panel tum hemprek ke hang move hemprek akang tim la bangso article 244 la bangso autonomous state bang da hala so bang da ili tum penang ma kaprik tuma ning nang chi theben penang ningkan pot top proxy ningkan kevin koi ba tum hala bangso hemprek ke hang masap so neng ton re mason sim theklong sila bangso hemprek ke hang angkung bang ta puthot iltum la bangso Karbi rat chito pet pen tum la bangso hemprek ke hang ka chito hala bangso iltum puthot pang cheng kon thik po la pen det ra khali lang la bangso sik sidul long pen iltum la Karbi Anglong long lei phelang pen jenglong nang Karbi khei tum nang ki sung det nang ke poi det son surya ki sung lo da hala bangso ka chepa jok je phan make nili tum hin pen mang ke dode sang sisi tum la bang klem ponik po la pen jat semet pet nili tum hin pen la bangso nonopor lam thi nang chepa klar dung tung bangge penang tum la atumi arat amai pi long bang mudi nang chekhang non tum dolo amuka tum komane mai ki bi pon komane song ki mi ma hang ka pathek tang la pu prek jam malam paklang pen rat man ka pang mang hu hala boson ni thek long lo sidame a hok lo jat semen pet Karbi Anglong long bangge komane song ke seng ke ong thong ma rat tum si kamili rat taria song ponon hamphang song mon ke seng thong hala bang song ke si kamili madi si kamang kubang dokok sidame nonopor ni tum hin pen bangge kopine song mehang apa thek pen kopini song aphan kirung bare ji bohala bangkali the nili tuma kabor I bangke nonopor ituma Karbi si Karbi Anglong long ke son surya ki sungdong momen kache song ji banga nutina kache song pasan chom krai lo lapen nonopor itum Karbi si aphai masi bedor kala khad itum la khad orde aphai ki jum itum Karbi Anglong pen lasi non asap suera Karbi bangke itum hamphang song nali kopine political party nang racharia song nali komane thorom komane nang liga prek jam lo poson thang chipu pe pin pen ning si pen claim ra penang pupusi itum jat la aso isi coordination committee nilita 24+ organization में represent lo ko alang litum da ASCC ben alang litum represent lo prek jam organization social organization alang litum represent lo lason thasi hala bangke la join nila so ke claiman isi just coordination committee pujon nilitum hala bhan kopini organization kopini asia platform bulir hala tum nilitum just semet ke hok bangke kaching room kacheto la pen Karbi la pen Anglong so tepat henang ko hala bangsi litum ardi ki pujon se hala so phan an so se e phang ke bang jilang ke besen ke claim ke nam jiman isi jakong kachi tir bonji la pen isi arpu dore plo polo te budim je thak jam ji hala bang se sing lo kopini song mehang apa thek kopini achatai asona mehang apa thek bu hala son mang thang data kali lasi kache song mo bangke ilitum ke sang selo la musitum tampom po che jor pon bom bala ben rat beda mangtab la so achatai ben litum anutin alon por Karbi puche mata ben Anglong so puche mata ben kache to nai kenang sot kali pulote Karbi khei nang kibir ji kel tum nong apor nam dilo Aron Ripen MLA Dorsing Ronghang 4 lane along long le cherai paru humsi compensation atangka cherai pidet puajok chesong si MLA Dorsing Ronghang amepi kaipon Karbi Anglong nang kiwur put 4 lane atowar kedam tang arni pen alam ki keklang puthot center along KSA office along le MLA Dorsing Ronghang cherai pidet pusi puthot lamki keklang thu Anjota kalisi Center Cultural Complex along sitami MLA Dorsing Ronghang si cherai pidet Anjota kali pang thek thek thea tum KSA alamatami inghu pondet puta KSA pen jongpon
MLA Dorsing Ronghang, Joint Secretary Tensing Rongpi, Jirhon Hanse Atumaphan, Nep Ingnang Vek Nangji Pusi KSA, Kehang Anparta Latumphan Nep Ingnang Nitiki, Katisong Ing Tonte Puta Pachinipon. News Desk Report, Karbi Anglong News. La KSA long de chota kali na so adungrai long kedo la dengkimo cultural complex ahemta alang li amethang jungjunga le phansi pinia ani pota chukru defense competition atanga cherai delo lasi rasona leader ke amethang jungjunga le phanchosi ke klema mate amethang ara phansi ke klema bisi karjukan tu la pengela tum la dosing ro chota kalila so compensation atanga ke palong chia panalang itum la kala hempu competent authority of land education long la kosolo Tensing Rongpi lapen Dorsing Ronghang lapen Arisa ho kumane dolang ho ingno dalal dolang amen Jirhon Hanse he আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমৰ যোগেদি মই একটা কথা অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰক হুকিয়াই দিব খুজিছো কাৰ্বি আংলঙত আজিলৈকে দালাল মুক্ত হোৱা নাই দালাল মুক্ত যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙত দালাল মুক্ত হ'ব যেতিয়ালৈকে দৰসিং ৰংহাং লগতে জিৰহন হানছে লগতে জয়েন্ট সেক্ৰেটাৰী কম্পেনসেশন ইনচাৰ্জ টেনসিং ৰংপিক যেতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ অতিথি নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলনটো জাৰি থাকিব আমিতো জংগী আন্দোলন সেই দিনাখনো আমি প্ৰেছ কনফাৰেন্সতো আমি সিধা ষ্টেট আমি কথা কৈ দিলো যে আমি জংগী আন্দোলন কৰিম আৰম্ভটো হৈ আছে আমিতো হেক নহয় লাসো আমিকে লাগে কাৰ্বম পো লাতুমা ভান ইংনাং নেটিকে লা দৰসিং ৰংহাং লাপেন গলা টেনসিং ৰংপি জয়েন্ট সেক্ৰেটাৰী লাপেন জিৰহন হানছে আলাং লিফান ইংনাং নেটিকে বাংকে ইলিটু বাংকে বালাসো আমিকে কাৰ্বম পো চেতেৰান বাম্বো লাগে মেমেল Well, today we, the Karbi Student Association, we burned the effigies of Dorsing Ronghang, the MLA of Haragat constituency, because Dorsing Ronghang have illegally occupied the land of Karbi Student Association office, and also some miscreants or maybe the people of Dorsing Ronghang have removed the flag of Karbi Student Association from KSA Center branch office. So we vehemently condemn it, and we, the Karbi Student Associations, demand an apology from the MLA Dorsing Ronghang. Until and unless if you don't apologize to the people, to the Karbi Student Associations, our agitation will continue. And also, if Dorsing Ronghang and his accomplice like Tenjing Rongpi and Jirhon Hanse are not arrested or they are not booked under the law, then this flame of struggle will continue until and unless those persons are arrested.